Antena Zagreb. Hashtag Bullhit Antene Zagreb. Hashtag finale Lige prvaka. Hashtag naši protiv naših. I kako sad odabrat? Psujem se kad Mario. Psujem se kad Mario. Psujem se kad Mario igra sa Pjasom, a s druge strane Luka sa Mateom. Za koga navija tu finalu tom, da li poć za Realom ili Juventusom? Psujem se kad Mario igra sa Pjasom, a s druge strane Luka sa Mateom. Za koga navija tu finalu tom, da li poć za Realom ili Juventusom? I kaj da radim sada? Cijeli sam pol, veselit ću se kada bilo tko zabije gol. Mario ili Luka, izbor je velika muka. Možda da se kloniram dok tekma se ne odigra. Jedan klonda za Real zahtjeva penal, drugi diže galamu jer je za staru damu. Do kraja tekme šakom se zveknem, navijačka šora ispred televizora. Psujem se kad Mario igra sa Pjasom, a s druge strane Luka sa Mateom. Za koga navija tu finalu tom, da li poć za Realom ili Juventusom? Psujem se kad Mario igra sa Pjasom, a s druge strane Luka sa Mateom. Za koga navija tu finalu tom, da li poć za Realom ili Juventusom? Najbolji glazbeni mix. Antena Zagreb.